Omo women repa we county ya Kisii omoske Doris Donya aburi ni oritukuria rero acha kyumurobirio bwokwena na chi wheelchair chinyimbo na boigo chi crutches gocha se abarema batali kunyara koba bakwinyara gotara rero twachagaiga kwena na ebirogo bya abantu abana baminto bali batali kunyara gotara bya nebintu byo gotarera na bintu ekero Donya ngunchukana na from county constituency okonyora abantu bakote mama county atine wheelchair to ireri etali abo twalika ababono na bwo identify bare legit okwana ekerekyo maiga yogocha kyumurobirio ni gobo no moske Doris atebire ikinege tambukiryo kwenekia abarema na baroboti bari gutigara maiga asibatigiro maiga senga kientambe tayo kongendele kyagere ko kwike ground kwa morolire kwa ile litali ya kwalika twaba ngobono muntu regali katate bana kinchenkintanya kwaero buna toko konyora buna toko gosena ndi buna moyo gule toko enana equally na bomo gotomeli litali ino gocha se office yana tobe kense tonya gotiki buna toko nyakoyo motonya gotiki tonya gotiki torego sento nyari goikere namba enene aboigo omoske Doris niganya kabagakura omurubere bwo kwenana chitangi chia macho goche asiskuru yechirita chirwe 10 erigo konya gukora umuchando bwa mache asichinsema anena mona asiskuru tanks zinaenda kwa markets na kwa shule kama Nyanchwa is going to benefit Nduru girls. That is some that I remember. Na zingine mingi hapa. Population ya shule hapa Kisii is between 500 to 2,800, which is at Kisii High na Kereri High. So ni a larger number. Roughly tanks zetu zenye tuna distribute tukienda kwa mashule na kila kitu tunaweza kuwa tumefikia 8,000 people who will benefit from just this small project kidogo ya Ngaaf. Egati yabarayi banyakaba wikirana somo roberio yo ngamo no MC bwe wadi ya Kisii Central omoske Wilfred Monyenye uyotagirige tambukiro kyo mosbati Doris aburi na bwigo koira yogochkwene kinga ambachi kunyaraka bakomusira siganga yayo koreta magendro imeye county ya Kisii umwana we bwachakire ngora ndona ko muri bigocha kunyuma unabona kwangitanga Nyanchwa naje tenga gobori Nyanchwa gas okwanyenga narule principal njaja wamonyeire erinde abana babitu banyora amache egento kwaliyeteira otura bagina kinyongo korumotwe na ndu twego mufano oyo tobasha kuna kulia mangana bosa tutaliyo koraki tutaliyo korakende ende torore asitokoro ligokia torosiki ekauti ito na kenye manyenga yesi count nero agaro oboigo omwMCA obombaba omosbati Beatrice nigo nere amoiro koboko omosbati Doris asegetambukirekyo naboigo gotebaniganya kubaga gukonyeka gwetera omurobiri yobo kwenana amache ase ward yae tigamwa kere omo women rebunga mbuyamono bate birabisime vuga kunywa tabaka magena ikimaene inakunyere twegesima asa kurkumagena ase ward yane amangana inama ya usana mabe egati yabarema bali banyora obokonyobo nigo bono bamwakira musibate Doris aburi mbiyamono na kumugania nyakabaga gukorera bande boigo shida sasa inakuwa hata kujipata kwa nyumba ili angalau kutajua inakuwa shida, lakini kwa sababu mama kaunti ametukumbuka angalau mtu atakuwa anatoka nje anaota jua tena anarudi ndani. Hivi vijiti ambavyo tunatembelea ambavyo ni walking stick unapata sitategemea mtu mwingine, nitakuwa najitoa mahali pamoja angalau natoka nyumbani naenda kanisani. Kwa hivyo tunashukuru kwa ajili ya msaada na mama kaunti, endelea na moyo huo. Ginko reporteria Oyominto TV cross chobisi chekegancha kia National Government Affirmative Action Fund Ngaaf county ya Kisii retaria na Empethwal Machin